Mundu wothe uraigira kaunti-ini ya Embu riu niarithimagwo ndariri cia homa ya COVID-19. Ceceni cia guthima muingi ciikiritwo cingiriro-ini ithatu nene cia kaunti iyo. De boda-ini no ya Kamburu, Machakos and Kiambere, boda ya kuingira Embu. Goko niko tura screen passengers tukageria ku monitor their temperatures nigetha turigererie anybody with high temperatures gukorwo akiaccess itura ria Embu. Maabitha a ugima wa mwiri nio marikoragwo magithima aria maraingira. Aria marauma Nairobi, Nyeri na Kirinyaga marithimagirwo ceceni-ini imukira-ini wa rũĩ rwa Kapingazi. Na aria marauma Machakos, Mwingi na Kitui marithimagirwo ceceni-ini Kaburu Dam. Kama tuseme umepimiwa Keno, at least watu waeko mark. Hiyo mark mtu asikuje ukifika Mwea unapimwa tena, ukifika pale Kirinyaga unapimwa tena. Turawak hamwe na security team nio maratuteithiriria ku manage gari iria cirahituka nigetha tuhote go screen andu easily. Unajua si watu wa boda wamepanga watu tofauti sana, lakini kiona kipimiwa mahali kama hapa najua hata ukifika kule tutakuwa tuko sawa. Gutire mundu uraigira Embu tarithimagwo guku aria moneka mari na urugari mukiru makigwo keheri-ini ni undu wa uthuthuria makiria. Handu-ini ha Inoro TV, ritwa riakwa ni Winrose Wangui.